Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simba diaidi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, pelin sadaku ngokesa di bata. Si bagin idok lapihan simba dia, imosi tersurat ibas Yesaya bindu 40 ayat 8 soh ayat 10 telu. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 sadakan si mendok. Ale bangsaku, kene ngo gabe saksi sangsiku, kene ngo ku pilih, gabe na posongku. Asa itandai kene aku, jana percaya taba aku, jana asa ibetoh kene, aku ngo Jehovah. Pelin sadaku ngo kesade bata. Odalot si deban perlebe bangkunai, ba ipodingku nolape. Aku sambing ngo Jehovah, lainkan aku, o dalot nenge si peluahkan. Bapak inang deket kita karinana, tikan masami pelayanan Nabi Yesaya, si mendokken, pelin sadango kesa debata. Idimo iperbagah debata dirina. Kaduan pe, Yesus si mendokken, sini perbagah nai tikan idokken ia. Aku ngo, ibas kata Junani, ego eimi, artina roti kanggaluhan, cuhaya pertibien, dalan kesentengan, dekat geluh, dekat si deban. Si mendokkan gelar ni debata enda, si merlapatan, perlebe imo, peteguhkan mengketindangkan kepercayaan. Imo pelin ia ngokesa debata i pertibien. Odalot si deban perlebe, nai ba ipodina nolape. Si kita ida i ayat 10. Ia ngo debata si dekah ni dekahna. Kumernakan ia ngo debata si oda boy mobah. Sendihi ni debata ga tingo mobah. Tikan perlebe percaya dekat tunduk mi debata. Boy ngo mobah gabe oda ne percaya. Deket oda ne tunduk mendahi debata. Tapi debata oda mobah. Barangkade pe sini bahan ni umat na. Tapi sini dokkan gelar ni debata enda si merlapatan. Asa pesengetkan sendihina. Imo debata idi. Debata si peluah umatna. Orang ngopelin gabeki peluah tikan arnianai. Bagi mamo si dekah ni dekahna. Pelin sadaku ngokesa debata. Nina debata. Sohmi aman sumendah ngo aku debata. Odalot melua ibas kuasangku nai. Barang menondati surah-surangku. Ayat 10 telukan. Mula ihanakan debata, o dalot ne barang ise menondati surah-surana. Debatango mendilo kita, asa gabe saksi-saksina singgeluh. Boingo kita gabe saksi-saksina, pelin mula lot pengalaman pribadinta mendahi debata. Oda pelin perbinetohan sambing tersenget ia. Mersodip mo kita. Terpuji mo kono Tuhan si permase ate. Tuhan, kono Tuhan si peluah kami. Kono ngo debata si oda pernah mose. Ngeut ngo kami bagai sisinmu, pergogohi kami ibagasan gelar Yesus. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juan-juah mo banta. Shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.